كرم سلام 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 دنقوي دلناتا يقراتا عند حاتتنا هنا سلازي نايلوم عن ترسنا زين مهارم ويكا زين نريان عصرت شدش نتبتات أزين أقدست مسارتاوي ناي وقفريان سلازي بيرون ورقات نحسكم تدالو حوات نزيان بكا كتحزوان علىكم إنا نبل مالتكم قدي تحتو سروا دلني جن بزي كازيان ورب كبد كبلي تخالب so most important بزح السيرش قال لنا زين كب جن حدا بحدا ناي بعلن سفح انت الكا سفح يقول جنتو بيزك نجرنا بزعبان كن مهار كم تلمد مسجاجرين اشتي مزيكا خنقبرينا يا مسناي مدة راحنا خنقبر نخل هجي كالي قرب كوبي رايت من حازنا شجر كوين اللون سيد كيف بدل يوسف سدد سركبلو مع تخيكو سهل وقفتيكو كي تقبل تطلب بنتي تسلي كالكزي عاركي بلو فقلو بحر سدلي لكايو حوري أبو زلزحابة زحيوز زارة نفسه زي وردو لكايو حوري سنة زحبدو زارة بيكوزو مش تخازن لكايو حوري زي نسو مسيلو لكاوي زي فتور خيبو عبياركي قالوا معزيري عسى يزكالوا جنابوا البوسكا زحزر آبال عشت تريخا دايز سجرني تفتين كبيرا كوركينا بحاوي ماني مغمى نقولوا سوا كانوا سيد زفر زي المسيد كي كودي كي عنتري أطلب زحم سيد لا تقطعي لا تقربي مسحتي بزيني سببي كوان سلمي كوان ناوي سري لكايو حوري سلام تانا فيكو لكاور سيد أبسطو قليل لكايو حوري عد سمس كده لكاور سيد محبوب سعبر لكايو حوري طريقو زلساسي لكاور سيد عدقو زي ملسي حبايب سيد صغير البلد تحلم يخلو برهاو حوليو نقص النظام وتجربو نقص بيتا وتجربو كنا نقص إذا وتجربو.
Yep, أجخان أسي. Yeah, let's move on, guys. سلام 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 سلام. داغماي قاعد حمص أخونا حوشة education. كم تقدم نازبنا حوات نايلوم مع عنتي لمهارة استي. بيرون ورقة تدليا. تي نوت ويكا تنت بكون حزار لنا. تي أقداسي ويكا مسرت نايتي in general ناي وفري نقبرو ويكا investment نقبرو إيو. سفيحة رأستي قليل لا يكونن جن جست قلل بالنسبة بيزك نجارينا خنا قربها حبش education لما عنتي بزعبوها أخل شع بستفر اللي من قدون نقول زينا سلازي كم تقولوا مد راسكم ورقتكم تحسكم تمرازي نزي كلنا خنا مهار ناي كلنا عبيد الجخان أسيك قبلنا لما دا جخان أسيا تودي رأي كم تلمد شارك نقبر نبتي باوربوينت إنا نتكلم يا بس عندنا احنا بلا تتخيلوا ناب بزح نخبت حشر تغيركم تمرازي مخنيات بري امبورتانت ليكتشر كساب زخونه مالتي قرب تريقوا لهم عود لما سي نبع علي الشير الله خدي لهم بتعني خاطر رقاقص have to make sure عود نمخان نزيوم 10 شدشنات بتاعت قدمنا بوفر مئتاوكا كنفلطم يدينا تخنفلطم كبد إلى قالة تخون كنجنزبهم يدلينا هجي أقدستيهم مالتنا نحن نزارب زلنا very important يوم مسرتنا هيوتنا ويكا أون تنقبروسي أبزيهم نبلهم زلنا تمركز يتوفر نبلو تم 10 شدشنات بتاعت هجي لما عندك أسئلة أخي قلت مالت already بتي نموت من أجن تأكيبا من تايم أين تمسين تيمز تأساسرو مالتنا نزارب زلنا my why it's not showing me? Am I sure? هنسبح وقت okay قدامي قصر حدا تقبرو نسخة تي فاينانشال جول احواتنا تي فاينانشال جول سي نمنت اخاوف راتي خازلخا مجمر خرد اكازلوسي سلمنت اخناوف راتي خازلخا تي قدامي كتحسب زغبا اكاي انا وفري كاتي اندحرت بالكون كاس نمنتاي ازي كتملس لك انتاي تناتك علامه تي فاينانشال علامه ناتكاس انتاي قدام نت ياخد ديفاين غورو نحصير ديو ننوح ديو اتيناتك علامة بنصر نصره وزي ببيرود صحفي بحوات بخالع يكونن انتايو ني طروتات خدلي نتمرتي ممهاري جنزب دخدلي ولا سنجزا مجزء دخدلي ولا حبتام كتكون خدلي زي بنصر قتنصر لك مهنياتون عملت نطروتات تخونكا ابناي طروتا خدكيدخا نتمرت تخوينو ابناي تمرت خدكيد صعبا جزا مجزا اندحر كينو تمبراري 4 عامت 5 عامت وفر غيركا جنزب اوصيخا جزا مجزاي حبتام كون اندحر كينو انا حبت دلتلكها ناي لونج فيجن زلك انت عينت انفستمنت انت اخا توافر كتفلال يختو لك እዚ ኩሉ ብሓንሳብ ክትወስዶ ከቢድ ናትካ ብንፁር ቀዳማይ ዕላማኻ ወይ ከዓ እቲ ጎል ናትካ ብንፁር ክንፀር ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ኣብ ናይ ዝኾነ ሳይንቲስት በቃ እዚኣ ተቐንዲ ሞስት ኢምፖርታንት እንታይ እቲ ዕላማ ናትካ ታርስ what is your goal ማለት ገንዘብ ስለ ዘለኻ ኢንቨስት ስለ ዝበሉኻ ሰባት ኢንቨስት ስለ ዝበሉኻ ዲኻ ትወፍር ዘለኻ ዋላስ እንታይ ክትፈልጦ ኣለካ ንስኻ ብናትካ ብንፁር ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ቁጥሪ ክልተ እዚ ኣብ ወፍሪ ምእታው ማለት ኣሕዋት ኣብ ወፍሪ እንድሕር ንኣቱ ኣለና ኣሕዋት ይቅረታ let me see this why is this okay yeah I'm good ቁጥሪ ክልተ ኣብ ወፍሪ ምእታው ማለት ወፍሪ ክንብል ከሎ ኢንቨስትመንት ክንብል ከለና ጥራይ ኮፍ ኢልካ ትገብሮ ኣይኮነን ሃስል ዘለዎ እዩ ንስኻሲ ካብቲ ሙቾት ቦታ ካብቲ ሙቾት ዘለኻዮ ቦታስ ናብ ሪስክ ካትኣት ዘለኻች እዚ very important እዩ ንስኻ ንእሽተይ ገዛ ትህልወካ ንእሽተይ መኪና ትህልወካ ንእሽተይ መንበሪ ትህልወካ ኩሉ ኮታስ ሰላምካ ወፊርካ ተኣቱ 8 ሰዓት ወፊርካ ኣቲኻ ሰላም እንድሕር ትነብር ኮንካ ንሳ ኮምፎርት ኢኻ ዘለኻ ናብ ወፍሪ እንድሕር ተኣቱ ኢኻ ግን እታ ሪስክ ኢኻ ትወስዳ ዘለኻ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢና ንብላና ሪስክ and reward እታ ሪስክ ፕላስ ሪዋርድ ኣላ ምሳ
ريسك مسوسيات كأخات ريتيرن تركب مالتي ስለዚህ እንታይ እዩ ካብ ናትካ ኮምፎርታብል ዝኾነ ካብ ሙቸት ዘለካ ተስኢካ ኣኻ ዘለኻ ኖ ሞር ኣብ ሙቸት የለኻን ኣብ ወፍሪ እንድሕር ኣለኻ ኮይና ሙቸት የለኻን ብሕልፊ ግሮሰሪታት ሾፒንግ ሞላት ካልእ እንድሕር ትውንና ኣለኻ you might not even sleep ኣሕዋት ትድቅሰሉ ሰዓታት ከማን ኣሎ ዋላ 24 ሰዓታት ዘይትድቅሰሉ ግዜ እውን ኣሎ ማለት እዩ let's say especially ከምዚ ንእሽተይ ዲካውንቲንግ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ዘይትድቅሰሉ ግዜ እውን ኣሎ ማለት እዩ 7-11 እንድሕር ንስኻ ራን ትገብር ኮይንካ 7-11 24 ሰዓት ራን ይገብር ኣብ ዩኤስኤ 24 ሰዓት ሰራሕተኛ ተናይለይ ተኸብክር ይኽእል ንኣብነት ስለዚ ተናይለት እንድሕር ኣብኪሩ ታስተር ኣይትዕፀን እዩ ኣማራፂ ይብልካ ካይደቀስካ ኣብውን 24 ሰዓት ኮፍ ትብልካ ዓፅዋ ይትኸልካ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ንስኻ ካብቲ ኮምፎርታብል ዝበሃል ወፂኻ ኢኻ በቃ خلاص ካብኡ ዝበሃል የለኻን 24 ራን ትገብር ቢዝነስ እንድሕር ኣለካ ገዝተሽን ድያ 24 ኦን ኮል ኢኻ ንስኻ ዋላ እውን ዝኾነ ስራሕካ 8 ከፊቱ ፍርቂ ለይቲ ዋላ ተተዓፅወ እቲ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ደክድቅስ ትኽእልካ እንታይ ኣሎ ቴሌፎን ክድወለካ ይኽእል ኢመርጀንሲ ከጋጢም ይኽእል ምስባር ከጋጢም ይኽእል ምስራቅ ከጋጢም ይኽእል ኣብ ኩሉ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኣሰራርሓ እዩ ስለዚ ካብቲ ኮምፎርት ዝበሃል ካብቲ ሙቸት ዝበሃል ሲ ከም ትወፅእ ፍለጥ ክትወፅእኻ ማለት እዩ ስለዚ ግን ፊገር ኣውት ቦሮ እቲ ናትካ ጎልኩም ወይ ዝበልና ናበይ እዩ ዘድልየካ ንስኻ እንታይ ዓይነት ሪስክ ኢኻ ትወስድ ናበይ ዓይነት ሓስል ኢኻ ትኸይድ ግን ክትፈልጦ ክትቅር ኣለካ እዚ ከዓ ቀዳምነት ናትካ ሪስክ ቶለራንስ ማለት እዩ ማዕርኽ እንደ ኢኻ ንስኻ ፀገማት ዝመፃካ ሪስክ ቶለራንስ ፀገማት ዝመፃካስ ከመይ ጌርካ ሃንድል ትገብሮ ሲቹዌሽን ብዙሕ ደይሊ ፀገም ኣለካ መዓልታዊ ፀገም ኣለካ ኣብ ስራሕ እዚ ብሕልፊ ባዕልካ ራን ትገብሮ ስራሕ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ተፃብኦ ኣለካ ነቲ ተፃብኦ ንሱ ናትካ መምህር ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ንዑ ሃው ቱ ሶልቭ ከመይ ገይረ ክፈትሐለኒ ደኣ ክትቃለስ ኣለካ እምበር እሱ ስለ ዘጋጠመካ ንዓኻ ዳመጅ ክገብረካ የብሉን ወይ ንዓኻ ደቃስ ለይ ትኸልኣካ የብሉን ወይ ንዓኻ ካብ ስራሕካ ጠጦ ዘብል ክኸውን የብሉን እንታይ እዩ ኩሉ ሻዕ ነገር መፂሎ ከመይ ገይረ ሶልቭ ገብሮ ታሶ እሱ ኣብኡ ዓብዪ ትምህርቲ ኢኻ ትምሃር ዕብየት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ሻዕ እቲ ትገብሮ ውሳነ ፋይናንሻል ዝኾኑ ፕሮፌሽናላስ ክህሉ ኣብ ጎድንካ ኣለዎ እዚኣ ኣሕዋት ንፍቶ ንፅላእ ንምሃር ንፍለጥ ኣድቫይዘርስ ክህሉን ኣለዎም ኣድቫይዘርስ ምክፋል ኣፍ ኮርስ ትኸፍልካ ውሕድ ገንዘብ ክህልውካ ኣለዎም ኣድቫይዘር ናትካ ካበይ ጀምር ካብቲ ናትካ ባንከርስ ጀምር ካብኡ ናብ ኣካውንታንት ናትካ ጀምር ካብኡ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ዝገብሩ ኣብቲ ባንኪ ብናፃ እውን ኣለዉ ሶ ናይ ባዕልካ ሎየራት ክህልውካ ናይ ባዕልካ ካልእ እዚኦም ኩሎም ዝተኣሰሩ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ብሮኮርዲ ካልእ ክህልውካ ኣድቫይስ ዝገብሩካ ዘሎ እዚኣቶም ስለዚ ነዚኦም ደዊልካ ዲ ናብ ኦፊሶም ከድካ ዋንስ ኣዋል ከድካ ላይክ ዋንስ ኣዋል ብፅሕልካ ኣብ ኦፊሶም ኣብ ገለኦም ከድካ ሲ ኣብ ወርሒ ዋላ ኣብ 3 ወርሒ ሓንሳብ ከድካ ብፅሕ እንተልካዮም 150 ህብ ኣቢልካዮም ንስኻ እንድሕር ኮምፎርታብል ኮንካ ተማኺርካ ተማዒድካ ፈሊጥካ እንድሕር መፂኻ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ እቲ ንገብሮ ኩሉ ሻዕ እዚ ካብቲ ሪስኪ ኢና ኩልና ውሕስ ኣይኮንካ ንስኻ ውሕስነት የብልካን እቲ ትገብሮ ገንዘብ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ወፍሪ ትገብሮ ገንዘብ ውሕስነት የብልካን ገንዘብካ ሲ ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ዝተኣምኖ ኣይኮነን ምክንያቱ ሪስክ ኢኻ ትኣቱ ዘለካ ሪስክ ከይኣተኻ ከዓ እንታይ ይርከብና ኣለና ሪዋርድ ይርከብኒ ወይ ከዓ ተመላሲ ይርከብኒ ስለዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም እዳዝሚን ንስኻ 50,000 ስለዝሓስካ $50,000 ስለዘለካ ተማኺርካ ተማዒድካ ፈሊጥካ እንድሕር ትኸይድ ኣሊኻ ኮንካ ምስኣቶም እንዳተሓባእካ ፅቡቅ ኪንኡ ግን ክስእነን ትኽእል ኢኻ ዘንገንዘብ እዚ እስካብ መጨረሻ ንስኻ ክትበፅሕ ኣለካ እጂ ድሓን ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክንመሃር ኢና ከመይ ጌርካ እውን ክትወፅእ ኣብ መወዳእታ እውን ኣለና ካይሰኣንካየንን ሜይላታት እንተፈሊጥካየን እዘን 16 ንብለን ሎሞ እንተፈሊጥካየን ግን ዘን ገንዘብ እዚአን ኣይክስእነን ኢኻ you have tactics to use ማለት እዩ ሶ ኩሉ ሻዕ ክትርድኦ ኣለካ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባርካ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ እቲ ገንዘብ ሲ the worst ሉዝ ክገብር ይኽእል ሂወትካ እውን ሉዝ ክገብረካ ይኽእል እዩ ኣሕዋት ሂወትካ እውን ሉዝ ክገብረካ እዚ ናይ ኣምላኽ እዩ ምስ ኣምላኽ ኮንካ ትማጎት ራይት እቲ ትገብሮ ስራሕ ንስኻሲ ኦልሬዲ ካብቲ ኮምፎርታብል ትብሎ ካብቲ ተዓፂ በቃ ንእሽተይ ሰሪሕካ ሰላም ኢልካ ተመስገን ኢልካ ትወፃ ካብ ኣስተስኢካ ክሳብ ዘለካ ናብ ሪስክ ሲ ማዕረ ሂወትካ እውን ክስእነላ ትኽእልካ ኣነ እውን ፍቓድ ናይ ኣምላኽ ኣነ ዳዝ ማተር ኣምላኽ ተወሰዳ ተባሂልስ ዋላ እታ ኮምፎርታብል ዘለካ እዞም ኮንካ እውን ክትወስዳ እታ ሂወትካ ማለት ግን ማዕረ ኩንድኡ ክትፅበዮ ክትክእል ኣለካ ለስተይ ንእሽተ ሾፒናት እንድሕር ተብል ኮንካ ብዙሕ ነገር ኢኻ ዘጋጥመካ ማለት እዩ ሎሚ ደኣ ምስቲ ሴኩሪቲ ካሜራ ካልእ ሴፍ እንዳኾነ ነገራት ይኸይድ ኣሎ እምበር ኣላ ናይ ሂወትካ ሪስክ እውን ኣሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ تا كتفلتا كتردع كتقرا لك طراي
انت وافيركا ክትህብትም ጥራይ ኣይኮነን እንተ ዋፊርካ ገዛ ክትገዝእ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ማዕሮውን እቲ ኔጌቲቭ ነገሩን እንዳፈሊጥካ እንታ ኣቲኻ ደን ሽዑ how to protect ከም ዘሎ እንተ ፈሊጥካ ከመይ ጌርካ ትከላኸል ከም ዘሎ እንድሕር ኣቲኻ ኣለስ ድኳን ድሕራን ትገብር ከለካ እንታይ ዘለካ እንታይ ዓይነት ሴኩሪቲ የለካ እንታይ እቲ ዘለኻዮ ቦታ ከመይ የለካ ማዕሮ ግላስ እውን ኣለካ ኩሉ ነገር እንዳገበርካ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ንኩሉ ንነብስኻ ፕሮቴክሽን ማለት ንኣብነት ማለት ካልእ ኮይኑ ሴኩሪቲ የለካ እንድሕር ኮይኑ ሴኩሪቲ ብደቂ ትገብር ካሜራታት ዋል ዝኾነ ዋላ ማስክ ገይሮም እውን ኩሉ ተኣሽሙ ዝገብር ሎሚ እንዳ ነገራት እንዳፀረየ ቴክኖሎጂ እንዳፀረየ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት ሶ እንታልካ ትዛረብ ካስተመር መፂ እንድሕር ኣይተም ክሰርቕ መፂ ኣይተም ፒክ ክገብር መፂ ዱ ዩ ሃቭ ቱ ምስኡ ፋይት ክገብር ኣለካ ዲ ክትበኣስ ኣለካ ዲ ገልዕላ እዩ ኣየልዕላኒ ኖ ስታፕ ዩ ጋት ቢ ላይፍ ራይት ሶ እዚ ኩሉ ተረዲእካ ሲ ኣይተም ወሲዱ እዚ ይውሰዳ ናይ ሚእቲ ቅርሺ ዋላ ኣይተም ወሰዳ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ንስኻ ኣብ ሎስት صباح نقول خير كابت تاكسها توزع هذا ايتم ذا وسيروا من ما يدخلنا بوليس دول كا ريبورت قبر نتا ايتم نسخه كم توصل لك غير كا تاكس خفال قبرات غلط that's perfect you don't have to fight مسو you don't have to ننفسها ابريس كزوتو حدقاتات كتقبر يبل كان so بتعمي understand تقبر لك اتنات كا ريسك تولرانس كله زي نغرات كافليت كاتكيت اجنت ازي امسلكم كلها ابزا بيج ازلوا ناي مفرح از عينتي انا من طاينا already كابت كومفورت وصيخا نابريسك ስለዝኾነ እዚ ብዙሕ ኣለካ ማለት ገንዘብካ ክስእን ዝኽእልኻ ናይ ህይወቱን ሕቶኽ መጻካ ክእልዩ ካልኡን ኣለካ ስለዚ you got to make sure ready for this ማለት it's not easy ኮነ ንሕዋት ዝኾነ ሰብ እዚ ኮበጽሕ ክንድዚ ኮኒኑ እዚ ኣፓርትመንት ኮሎ ክንድዚ ኣፓርትመንት ለኮ ኣብ ዱባይ ኮ ኸይዱ ሆቴል ሰሪሑ ኣብዚ ኮ ኸይዱ ማዓቲኻ ትመጽእ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ገለ ኸይዱ ኮ ገዛውቲ ሰሪሑ ኣብ ገለ በጽሕ كندي يحلفون السب زين وقت فضل ذلك كندي يحلفوا almost he didn't sleep like 24 hours زي ديك صلوا 10 ساعات نيرمان الريسكات كندي يسجلنا بدرجات خبص حكي we have to understand that not easy ways احوات بالتعمي قلل تبلو نحر كوين حنت قلال انت ازلا مسيلك عين رخبا الناس ولد خزورسها قلال simple ولد خان دحرا ورسمها هافتي مسيو خالق زي قلال نحناس بزن كله نحالف زلنا عدم انتهيبنا ندقنا نحرات اللي سوالا غزا بنا نعم قلال كود كون تخلا كينو ازي لنا نحن سو از كله نغبر ريسكي everything risky life is risky ولا خت risky ولا ختولد risky ولا خت كير risky so كاتا comfortable دون كتقلال لك دقاس كالو كله كتوغدي معناتي اوكي قصر ثلاثه ازي نبلينا اتي تغبرو كل شعت تغبرو كل شيء ميكس ዝኾነ ተሓዋወሰ ነገር ክትገብር ኣለካ እዚኣ very important እያ ኣብዚ ኣሲ እዚኣ ክትፈልጣ ክትከል ኣለካ ኖ ስታክ እምበር ኣነ ጥራሕ ክኸይድ ኣብ ተስላ ጥራሕ ክዋፍር እንድሕር ትብለሊኻ ተስላ ረኣያ ሕጂ ንኣብነት ብጣዕሚ ሕማቕ ኣላ ብሰዓት እዚ ማለት እዚ ታይም ቱ ባይ እዩ ማለት ናይ ተስላ ሕጂ ግዜ ናይ ምግዛእ ኢና ዘለና ንኣብነት ማለት ሕጂ ኣብኣ ጥራሕ እንድሕር ኣሊኻ ዲስከሬጅ ክትኮን ትኽእል ኢኻ قرب كتقدأ تخيلها تحسسبها مالك سلازي وايد أبحنت فوكس أبحنت نجر كتكيد يبلكان أب كتوزع كتكيل علىك خابت حنت زبهال بس تخيل مثلا أنا اشتهرتي أنا جبرك تفتاتنا ويكات صرحو نجر كهلوك خير له spread جبر investment ناتك across different asset class يمدلو بزحات يمدلو أوكي stock, bonds, mutual funds, ETF, and index, CDs, real estate تبع بالكها دكان تخيل كها بمولو نشتين نقول كاتخيل نسخة تجمر تلي خاجن يا start من سوان نتميكس هنا كامباني تجمر جمر تخلا ندعى خامس كها كاب كله أب stock تخيل كا نابوند تويبل كابون دحر مع بالكها نابر الاسد كات تويبل እንዳ ማዕበልካት ከይት ስለዚ እዚኣ ኮንሰፕት ክትተሓዘል ኣለዋ ያቆጽ በሰለስተ don't just do in one thing ኣብ ሓንቲ ነገር እንድሕር ጌርካ ብጣዕሚ ሪስክ እያ ምክንያቱ ተሓንቲ ነገር እንድሕር ጥዋዕ ኢላስ ይዳን ኢና ንዘልና ወይ ከዓ ከምኡ እዩ ዝገልጦ ዘሎ ቁፅሪ 4 እዚኣ ንብላ ኢና ግን ክንብላ ከለና ራይዋ ኩሉ ሻዕ ንስኻ እቲ ትገብሮ ፀንቂቕካ ይትግበር emergency fund خلوك قالوا emergency fund كاب 3 كساب 6 ورح زلوا وصايتات كشفن كلوك خلاص زي ناي هوص ገንዘብ ኢልካ ዝተሓዝ ገንዘብ maybe كاب ስራሕ ክስገብ ትኽእል ጽባሕ ንጎ 3 ወርሕ ክወድ ኣልካ ከም ስራሕ ንክትረክብ 4 ወርሕ ክወድ ኣልካ ኸል 6 ወርሕ ክወድ ኣልካ ኸል ስለዚ ናይተን 4 ወርሕ ደን 6 ወርሕ ደን ወጻይታትካ ኩለን ክሽፍን ኣለካ ክሳብ ኢቭን
تسدن جنزب نسدرادنا كالد يوم كل ندحر حموشته مشح وصايتات اللوخا خويننا ورحي نايزن حموشته شح بشدشتري بسلسة ربحك ازيان جنزب زيان كتحزن كتكل لك مينيمم كندي كباب 10 شح ندحر عليكا يمكن سرفايف مالتي زي كباب 10 شح نبلو زلنا اب هاي ييلد سيفينج جيركا اقميتكا ايتو تنكفل زين جنزب زيادة زين ناتكا امرجنسي نلقى ماكينة خسبر تخيل ناي بيت مرت قال خلوك خيل ناي جزا مرجس كفل تخيل ولا إبر نابز خونه خلوك خيل زي أمبريلا نخلنا نحيزها لك تخيل زي جن بوزح جنزبا وها ختقمت لك مالت أيقونة مالت قطر بعده روح وين كل شيء زين تعينا نزلنا حاجة نحنا قطر حمش شيء نابت إحنا نزلنا let me make sure yes okay we're good in a good conditions market conditions هجي market condition كنبل كلنا أنا أبنت على 10 سلسلة زمت سولس تصبصب علينا ناي inflation يعني هاي مسك نقولنا سلازي كونتات عداقة ختعزب كلنا لك عداقة أنا بي خير الله economy أنا بي جوزي خير الله بقى زي فاكتور نات كاي وات زي كل شيء نبلو inflation interest rate geopolitics industry trend جرجر اللي نزارو بابزي قليل نجر أيقونن قطبا نبي جزء ينقل كلام نبي خير الله مخنياتو أبتي نزين تزاي يصنعك نزين دحرف تفلت على اللي خاخون أزي basic term نزين دحر زي تفلت على اللي خاخون كنا تاب علاقة دحر زي تعزبهم كا نيوز معالتا ودي زي تنبب دحر كون كا no بقى أب investment كتولي بالكا بقى ويك أب بعد فلت أنا سألك أب حنتي S&P سألك ترى 500 أبزي أن دحر توافركم كا sorry 500 دحر أبزي توافركم كا don't worry forget it you're working call it life عليك نسخاجن you are investors كنقول كلنا بزح نجارات نمالا أكاد تخيط اللي حاسبها سلازي إذا علاقات صلوا زجوبرو نتي ماركت كتفولت أخذ لك in detail فلوت يكونن إنت basic كلام بدنا مسرت هاو النجار خاطر فلزل لك هذه سلازي نعم نتيجة interest rate هاي is it right time to invest is it right time to buy house is it right time in time yeah they are coming down هجهم قرصين قبل صبوا is it right time yeah coming right time right up inflation high نرنا inflation هجيب يالله control down كوينه almost like about 2% أكبر مثله so geopolitics علنا yes نعملت يوكرين روسيا بعد إسرائيل أبرد سي تتحدث كله عن تاجرون نتقط بحريقه إذا بمولو شباب برابلو industrial trend manufacturing بعلو هجي حيث لنك أنا برد صلوا غيرنا نيرو تنزف factory تنزف ريا أنا جراسين تاخوين النيراني just inflation high كوين النيراني ساده so زي بمولو نتينات كا investment impact زغبرو إذا صلوا نجاري هجي كل زي اندا تردأك اندا concept اندا جبر كا أخذ كير لك يدن نزي detail كنت فلتا مالته كون just light نجار interest rate كندا على تهجي ما أسك ورد مسلكم ما أسك وسخ مسلكم نعم تمال هاينيرو لو مداون على تمال هاينيرو لو مداون على مهنياتو نمنتايو قالوا صبغ زخونه فيد ريبورت هيبه مالو لما عنت مالتي انت اميلهم almost inflation is controlled كيرو مال interest is down so ماركتنا بعلو هجت مالي صبون يو S&P it's high I don't know لما عنت احمد 5000 بس it's high was good right so اذا ما اسخ لاك تقبر نسخ عند حرجزات تجزا لي خاصي نزا انترست ريت ما اسي لاك تقبر انت عينت نيوز صباح كمسي انت عينت ريبورت خمسي اندحر بزعبا CPI inflation صبو ريبورت اندحر كاين of course صبو اندحر كاين interest rate down كوني so لاك تقبر عشان so market is many factor geopolitics تري اندحر عليها قلولا اندحر علي خالك هذا اندحر علي كن stop تطقوا له خانع مالتي جنا ابنا تاغبر له يعني 120 بليون يخون غنزب هجن تاغبر له كونغرس كحلفو غنزب يخدو له the market is not happy geopolitics in Ukraine and Russia and خالك هيك ل 120 بليون كانوا يحلف لهم لعل تحت نبل له مالتي right it's a lot قالوا مسو فاكتورز امنا تحمش 401 كيدس زبل امصيام الله هجي
401 كيس نقولعوسي اب عامت كباب 500 قرشي كهبو نحد قلع كسا ود 17 عامت زلو عدمه سو ازي كهبو قولو ግን ማች ክገብርሉ ናብ ወዲ 18 ዓመት ኮን ከሎ ህፃን ቆልዓስ ከባቢ 50 ሽሕ ክህልዎ ዝብል ሕጊ መጻ ኣሎ ሕጂ ሓደ this is good news by the way انت حلف زي كانوا مصينا دحان this is good news ሕጂ እንታይ እቲ ማርኬት lot all over so ነቲ ኒውስ ከተጽንዕ አዘላ ኣብታ እንድሕር ናይታ ኒውስ ማርኬት ኒውስ ቴልካም ቢብካ ኣብ ኣለዋ ኩለንተና ርእስቲ ክመጽኻ ኸላይ ስለዚ ማርኬት ኮንዲሽን ዕዳጋ መፍላጥ ኣገዳሲ እዚ ባይ ዘ ወይ እዛ ናይ ቆልዑ ትብል very important እንተ ሓሊፋ we don't have to ምክንያቱ እዚ 529 ዝበሃል ኣሎ ፕላን ናይ ቆልዑ I don't know ኣይማሃርኩም ግዜ ረኸብኩን እምበር ንሱ ዝበሃል ኣሎ ናብ ቆልዑ ትእትወሎም ስለዚ ንሳን ተሓሊፋ 500 መንግስቲ ክእቱ ንስኻው ትእቱ ገለውን ፋክተርታት ዝእትወ እንድሕር ኮይነሲ እቲ ቆልዓ ወዲ 18 ዓመት ኮን ከሎ እቲ ማርኬት ስለ ዘፍርሆም ስንታ ኮይኖም ኣሎ ወዲ 18 ዓመት ኮን ከሎ ንገዝኡ ድዩ ነቲ ዘለዎ ዕዳ ናይ ቤት ትምህርቲ ድዩ ንኻልእ ሲ ከባቢ 50 ሽሕ 55 ሽሕ ክህልዎ ኣለዎ that is a good news ትግደድ ኻ ናብ ኣኸ ተእትወ እንታ ገንዘብ ንስኻ ማለት ትገብር መንግስቲ ኻ ይሰደልካ ማለት ንስኻ ከም ወዲ ሰድ ደቂ ሰድድ ንስኻ መንግስቲ ይሰደልካ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ እንታ ሓሊፋ so ኣሰግድ ዋ ሙሱ ማዕረ was an 20 years ካብ ናው እብለካ ነቲ ናህና ማለት እዚ ገንዘብ እዚ ኩሉ ሻዕ እንታይ እቲ ካብዚ ደብት ናህና እንዲ ልዕሊ 34 ትሪልዮን ዘሎ ዕዳ እዩ 20 ዓመት ብህጂ ልዕሊ 100 ትሪልዮን ክኸውን እዩ እቲ ደብት ናይ ዕዳ ናይ ዩኤስ ይብላሎ they don't care federals እንታይ ኢሉ መሊሱ ልበቕዳ ኣብ 60 minutes ተሰሚዕኩም it's just policy of the market that's how it is okay all right ne generation is much 80 trillion دحر 20 عام دحر 30 عام دحر كينوس way market is going to be boom so as long as money print دحر مص خين market is going to be boom ማለት ስለዚህ ንሓደ ሰብ ዳርጋ 1 ሚሊዮን ዕዳ ክኾነ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት ብሓፈሻ ናይ እሰናም ዘና so it doesn't matter this is how they go like ኸዲኦም 100 እንዳበሉ ከም እንዳገበሩ ኸዲኦም so at the end of the time ማእሲ እንድኸውን we don't know that's how it goes ማለት እዩ so condition of market is very important as well ቁጥር 6 እዚ ኣገዳሲ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባርካ እዚያ ንቀስነ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባርካ ዝኾነ ኢንተረስት ሃይ ዘለካ ንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ነቲ ልዑል ወለድ ዘለካ ክፈሉ I don't think so ሓበሻ ብዙሕ ኣብዚ ክሬዲት ካርድ ሎን ብዙሕ ንሰቀይ ኣይመስለንን እዚ እንታይ እቲ ትምህርቲ ክትመሃሮ ከለኻ ወይ ገለ ከተምፅኦ ከለኻ በዝናይ ዝዓድዮም ገሊኦም ናይ 40,000 ናይ 50,000 ዝኸውን ናይ ክሬዲት ካርድ ሎን ኣሎ ከፍሎ ይክእሉ ማለት እዚ ከባቢ 21% ኢንተረስት ኣሎ ስለዚ I don't see wala خاب زريج اب حبشا بزحلن الله اندي ግን ነዚ ቀዲንካ ቅድሚ ናብ ኢንቨስት ምስካርካሲ ነዚ ሃይ ኢንተረስት እንድሕራሊ ኣነ እንታይ ኣይ ኩሉ ሻዕ ዝወስዳ መስልኩም ኣነ እዚ 5 ዘይኩን ልዕሊ 6% ኢንተረስት እንተሊካ ዝኾነ ነገር ብዘይካ ናይ ቢዝነስ ሕዝኒ ብዘይካ ናይ ቢዝነስ ልዕሊ 6% ናትካ ፐርሰናል ነገራት እንተሊካ ኮይኑ ቅድሚ ናብ ኢንቨስት ምታውካ ነዛ 6% ዘላ ከባቢ ክፈላ ምክንያቱ ንሳኸ ተሓሲካ እቲ ተዋፍሮ ገንዘብ ወላ ኣዋፍሮ 10% 11% እንደምፃ ንዓመት ናይ S&P እቲ 11% ዲስካውንት ሬት በሃላሎ ዲስካውንት ሬት -10 እንድሕር ገርና ከባቢ 8% ካትረክበል ዘለኻ alright እቲ ዲስካውንት ሬት ምስ ከደ ማለት 8% ካትረክበል ዘለኻ then ካብዚ 8% ከዓ ናይቲ ኮስት ኤንድ ፊስ ኣሎ ናይቲ ማናጅመንት ናይ ካልእ ንስኻ ከባቢ 2% እንድሕር ወሲዶም you're going to end up about 6% so 6% and 6% match هتقبل زلها انت عايز له I know you build asset ازي اصبقتي ግን ነዚኣ ከዓ ዘለها كان ድሕር paid off ትገብር ኣለኻ ከዓ ተመራፂት ያ ማለት I'm not talking ብዛዕባ ገዛ ይኩንኩም ዘለኹ ብዛዕባ ናይ 30 ዓመት fixed rate ናይ ገዛ ናይ ገለ ይኩንኩም ዘለኹ it's just simple term ሎ ወይ ናይ ማኪና ዲ ወይ ናይ credit card ዲ ወይ ናይ ኮታስ ዓብይ ዝኾነ ነገራት ተልካ business loan ድሕር ኮይኑ don't touch it ምክንያቱ እቲ income ካብ business ትረኽቦ you're going to pay the interest بعلى سلوزو خفلو just why do you worry about it معناته gross cap business مسرخبكا نتنا interest سوني paid off يقبرو so still benefit عليك تقمل لك instead of paying ناتو still اتناي taxi تقرص او زلو معناته اذا غزازي اسي 10,000 اتيان بلا اذا business اب عامت مالتي اندحر كابزيا ኢንተረስት ናይ ሎን ህልዋ ካናይ 8,000 ኢንተረስት ጥራይ ከባቢ 3,000 እንድሕር ከፊል ካብ ዓመት ስቲል ካብዚኣ 3,000 ማይናስ ዝኾነ so 7,000
simple number is also taxable items يكون مالي still إتا interest سي أبزي تقول لا أخذ الله so still تتأكامي إخا مالي business نحر كوينو just don't touch it just file nicely مالي don't touch it كلهم قال يوم تايقوا من 10 عامت لون هلوا كامونا SNP كالي هجي خفلوه يقايو بحل في fixed نحر كوينا 10 عامت كباب 6 عامت ندحر كفيل كالليخا بالسلام راح يحزني let me say this I just want to say this instead of لكن 10 عامت لون هالوكا ناي بيزنس نقول 6 عامت سألك خمتات وهاب كلا ولا 7% نيرات هالون كسألك تخفل صنيحك كندي عامت انت رفع 4 عامت ترفع كاش اللي هو انت يقبروا paid off يقبروا no أبزنا 4 عامت تخفل زلخا already جنزب كايزي not interest أبز 6 عامت not high interest وسيدو موي تدحنا يكون كان زلخا نزي كاش كات خفل زلخا من ما يتدحن زلخا you know like that concept you don't do that nothing so no لعل فرق اندحر كيدنا نحاد لنا fixed زخونه لعل فرق ناتو اندحر كيدنا already نتنا هنا principal نتنا هنا actual loan راحنا نخفل زلنا اتنا هنا loan كاب شعوني نو انت اي زخون اتقدام النت بانكي ويقال زوبخا corporation مجمريا تناتهم ولدهم زوسلو اتقدامي عامت تغفرق عام زلو اتزلا على ولدهم يمزوسلو اقدمهم اتي مخصبام يوم مخصبام يوم قديم طرف دحرو صقام يلن اندحر تزي كيف الكاي خابزي قال تزرعيكا بقى تا بيزنسي هاي كوين هذا لسو معه مسارم شجر يبل so I don't know بين انا زي امس calculation غير فيديو 5 عدد سيبلن مالتي very important يا سلازي يغايو سبات paid off كبر لون كا paid off كبر no لعل فرق ناي تو لون اندحر كيركاسي نتنات كا برينسيبال كوي يحول واي تجنزب كاب كال زي تقمل already تدحنو انترستي ولد يلن اندحر calculation يخما تدحنا نتبي ابدا سعازيا يلان فتصما يتدحننا خشا ولا حنتي تدحننا تادا نتعدا نتيلون طرح خاطف زلا لون كو تصقم كيكونن ات بيزنس كان دا سرح يزغف لي السو طقم خالو انت انا نبلو زلنا زخلو نبلو زلنا قرص بالك او بطعم خا بيج لوز كتقبل بيج دامج اذا خاتم زل خاصه معناته عدا زي بالله نحرق كذا غزازي ات نت بروفيت كا بترخبو هاي كوني هاي انا تو تاكس كفل خان حساب 37% يكون كتبصح سو تلون دلي كاغن عدا كفيله كندزي كفيله نش سمال بلو نيرو سمعكم مخم بزعبا زي طقس نيرو ولا بطعم عدا كندزي كفيله ديسكاونت እንዳወደለ ናብቱን መንግስት ተኸፍሎ ቀረጽ እንዳው ሓድል ከበል ቁጽሪ 7 እቲ ትገብሮ ኢንቨስትመንት ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ማለት እቲ ትገብሮ ሲ ራይት ኣዌይ ትደልዮ ጥረ ገንዘብ ንኽቅየረልካ ትደልዮ ድዩ ኣይኮነን ዳስ ዋይ እቲ ናትካ ፋይናንሻል ጎል ወይ ከዓ ፕላን ናትካ ክትፈልጦ ዘለካ እንታይ ዓይነት ተርሚ ኢኻ ትጥቀም ክትፈልጥ ኣለካ ኖ ኣነ ሕጂ ኢንቨስት ገይረሞ ፅባሕ ንጎ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ድሕሪ ወራበራ ክንደ ዘለኹ ግዜ ሲ ኪሪለስ ካሽ ቅይር ዘብለን ገንዘብ ዲኤን ኣይኮናን ክትፈልጠና ኣለካ ንኣብነት ኣብ ስታክ ኣብ ቦንድ ሳብ ካልእ እንድሕር ኣብ በዓል ስታክስ ንብል ኣለና ኮይና ተዋፍሮ እንተለካ ሓደ ደቂቃ ዘለይካ ከይድካ ናብቲ ኣካውንት ክፍታብልካ ጀስ ሴል ክትብላ እታ ካሽ ራይድ ኣወይ ክትመፅካ ፀገም የብላ liquidity መፅከም ቀልጢፍ ማለት ሪል ኢስቴት ንሕተዋፊርካ ስና ገና ቢካ ኣይትመፅካና 6 ወር 7 ወር ወስድ ወለውን ዓመት ምንቆስድ ይኽእል ትገንዘብካሲ ከድካስ ሽጥ ኣብልካስ ካሽ ሒዝካ ትወፅእ ማለት እዩ ሶክት ኣበይ ኢኻ ትዋፍር ዘለኻ ኣብ ሪል ኢስቴት እንድሕር ኮንካ ትዋፍር ኣለኻ ክትፈልጦ ኣለካ ቀጥታ ካሽ ከም ዘይትረኽበሉ ትፈልጥ ኣለካ ኣብ ስታክ ዲ ኣብ ቦንድ እንድሕር ኮይኑ ግን እንድሕር ደሊኻ ካሽ ራይድ ኣወሽ ዕሸጥካ ከተውፅእ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ሶ ናበይ ኮንሰፕት ኢኻ ዝኸድ እንታይ እዩ ሊኩዊዲቲ ክመፃካ ዝኽእል ማኣሲ ሃው ዊ ካን ሊኩዊዲቲ ዚስ ማኒ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ሶ ሊኩዊዲቲ ማለት ቀጥታ ናብ ካሽ ምልዋጥ ገንዘብካ ማለት ዘለካ ኣሰት ማለት ሶ ኮንሲደር ሃው ኢዚሊ can access your investment fund when needed በቃ ምስ ደለኻስ ቀጥታ ከይድካስ ጥረ ገንዘብ ተውፅኦ ማለት ቁጥሪ 8 ሕጂ እንታይ ናትበልና ቁጥሪ 8 ከዓ ከነረጋግፅ እስኪ ታዩ ድሕር ኦኬ ያ ፅቡቅ ኣለና ቁጥሪ 8 ከዓ very important ሕጂ እዚኣ ኩሉ ሻዕ ምምርማርን ምምሃርን ማለት ይሕዋት ከምታ ዝበልና ንስኻ ኩሉ ሻዕ እንዳተመራመርካ ማለት
سيرش قبرك بالكله تي عبيت تحر كونك سيرش هتكبر تخيل حمالتي education yourself always learn تمام እቲ ንባዕሉ ኒውስ ምርኣይ መፅሓፍ ምንባብ ኩሉ ምክትታል ናይ እንታይ ክብል ጅሮም ፓወር እንታይ ክብል ኢሎም ማዓንቲ ማርኬት እንታይ ይመስል ሎም ማዓንቲ 10 ሚኒታት ወስደልካ እኮ ነታ ማርኬት ከተንብባ እኮ 10 ኒውስ ናይ ኩለን ፅብፅብ ኣቢላ ክትነግረካ ትኽእል እያ ንጎ ክፍት ምስ ኣበልካ ማርኬት ምስ ተኸፍተ ኩላ እንታይ ውዒሉ ኢሎም እንታይ ክውዕል ኢሎም ማዓ እንታይ ይመስል ኢልካ እንድሕር ከፊትካ እታ ማርኬት ብዝን 10 ሚኒት ኩለን ክትውደእ ትኽእላ እንታይ ተባሂሉ ሪፖርት እንታይ ኣሎ ኣብቲ ናይ ካላንደር ኮይድካ ኣብቲ ናይ ካላንደር ቴብል ከድካ እንታይ ኣሎ ሪፖርት ለማዓንታ ክመፅእ ብዝን just 10 minutes ኢኻ ትመሃር so always ተምሃር እንታይ ክወፅእ ኣሎ ንኣብነት እጅ ንብላልና ራይ ቴክኖሎጂ ምዕብል ኣሎ AI መፅእ ኣሎ ንብላልና ካልእ ካብ AI ሓሊፎም እዚ ንኣብነት ኣፕል ቪዥን ፕሮ ዝበሃል እጂ ብጣዕሚ ይሰርሕሉ ኣሎ ህጅ ራእይዎ ናይ ኣፕል ሲ ቫሊድ ኣብ ታሽማ እቲኻ ኣብቲ ገዝካ እቲኻስ ኩሉ ኣብ ኣፊስካ እንዳሃለኻስ ኣብ ሓደ ሰማይ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ማለት ቴክኖሎጂ ዝምብና ቴክኖሎጂ ህጅ ብምሉእ ንሱ ነይሩ እንዲህ ህጅ ግን ሞር ፋክተራይዝድ ይኾናሉ ሞር ጀስት ቫሊድ ይኾናሉ ሶ ነገራት እናተቀይረ እዚ ክረኢት ኮይኑ እዚ መፅእ ኣሎ ስለዚ እስኻ እንዳፈለጥካ እንዳማዕበልካ ሜቢ ዩ ኣር ቢሃይንድ ብድሕሪት ክትህሉ ትኽእል ኻሳ ሶ እቲ ናስኻ ቀፃሊ ምምሃር ክብል ከለኹ ቤት ትምህርቲ ምሃር ኮሌጅ መሃላዋ ይክምል ዘለኹ ኒውስ ተሚብካ እንተሪኢኻ ምስቲ ማርኬት እንድሕር እንታይ ይመስል ኣሎ ኢንቨስተር ኢኻ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ you will learn a lot so መጽሐፍቲ ኢንቨስትመንት ቡክስ ካልእ ብዛዕባ ሪድን ዝምልከተካ መጽሐፍቲ ከተንብብ ከለካ ሴሚናራት ሄይ ብዛዕባ ቀረፅ ብዛዕባ ታክሲ ሰሚናር ክህልወና ኣብ ኮሚኒቲ ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት ደስ በለ ሰሚናር ክህልዎ እዩ ኮሚኒቲ ሶ ሓድሽ ሕግታት መፅእ ኣሎ ከም ዝብሎ ፀናሕኪ ሕጂ ናይ ቆልዑ ናይ ገለገለ መፅእ ኣሎ ፕላስ ናይ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት መፅእ ኣሎ ካልእ ናይ ኢሚግሬሽን ሓድሽ ስለ ሕጂ ሰሚናር ክንህብና ሓበሻ ኤዱኬሽን ክንብል ንኽእል ኣብ ኮሚኒቲ ተሳታፊነት ኣትየ ክትገብር ክትፍትን ኣለካ ምክንያቱ ትመሃርካ ዘለካ so ካልእ most important consult your financial advisor ከም ወይ አንተ ብዝብልኮ ፋይናንሻል ናትካ ኣድቫይዘር ክህልወካ ክኽእል ኣሎ very easy ኣካውንታንት ናትካ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ኣካውንታንት ሓው ብቕዓት ዘለዎ ዳስ ሂ ሪድስ ኣፕዴት ኣለዎ ዲ ኣፕዴት ይገብር ድዩ ኖ ዳዝንት ሚን ከምዚኣ ስእልካ ጥራሕ ሰሪሑ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ it's not advisor advice ኣይገብረካን ማለት so financial advisor usually ናፃ ኣብ ባንክኻ ናፃ ኣሎ ኣታ ዘለኻ ባንክ ናፃ ስለዚ ንሳቶም ኒውስ ሪኡ እንታይ ተዋዒሉ እንታይ ተገብሩ እንታይ ኣሎ ከመይ ኣሎ እንዳበሉ እዮም ዝኸዱ ንስኻ ካፒታል ናትካ እንድሕር ከዓቢ ኮይኑ ካፒታልካ እንዳዓበየ እንድሕር ዓብሉ ኢንቨስትመንትካ እንዳሰጎመ እንድሕር ትሰጉማሉ so you need to a lot ማለት ከል understand basic investing ክንብል ከለና ቤዚክ ዘለካ ነገራት ተራእዮ ዲግሪ ሃለወካ ማስተር ሃለወካ ተማሃሮ ኣካውንታንት ኩን ፋይናንስ ኩን ኢኮኖሚክስ ንዓይኮን if you want مرحبا if you don't have to and let me see every books allo every online allo every updates ዝገብር ዩቲዩባት ንህለ ብትግርኛ ኮዳ ንምፅለና ማለት so just learn every single day እንታይ ንዓኻሲ እንዳዘወርካን እንዳኸድካ እንድሕር ቪድዮ ሓንቲ ወልዕካ ሰሚዕካ መፂኻ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ዳታ እንድሕር ዛረባለ እያስ ንዓኻ ዳኽለካ ኣስገሪና ኣበይ ትርኢ ናይ ትርኢ እንታይ ተብል ጥራሕ እዚ ክትንቀብ ትክእል ኣለካ ኣይና እዩ ዝምህረካ ንዓኻ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ዳዝሚ ኩሉ ሓበሻ ዘምፅኦ ቪድዮ ይምህረካ ማለት ደስ በለ ኩሉ ዘምፅኦ ንዓኻ ይጠቕመካ ማለት ኣይኮን ምናልባት ደስ በለ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን እንድሕር ዛረባለ ንዓኻ ዘይምልከት ክኸውን ይኽእል you don't have to ግዜኻ ንምንታይ ተጥፋሉ so እንታይ ኢኻ ተንብብ ኣበይናይ ናይ ንመን ኢኻ ፈለው ትገብር እንታይ ኢኻ ተምፅእ ሲ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ያ ማለት ተምሃር እያ እዚኣ everyday learning period now በትምህርት ምኻድ ጥራይ ኣይኮነን ዘለና just simple read the news so قطر تسعته very important ነጥቢ እዚኣ በይና ቪድዮ ሒዛዮም ክመፅእ የለ ሓንቲ ካልኩሌሽን እናተኸተለኩም እዚ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ይበሃል so ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ወይ ከዓ ዶላር ዋጋ ማእከላይ ገምጋም ማለት እዩ እንታይ ኣብዚኣ ብሕፅር ዝበለት ኣብዚኣ ክነግረኩም ንስኻ ንዓኻ ፕሮቴክት ክትገብረካ ትኽእል እያ ከም እንታይ ዓይነት ሰብ እንድሕር ኮንካ ለሰይ ኣነ 10,000 ዶላር ኣለኒ በዚአን ክጅምር ይኽእል እየ ኢንቨስትመንት ኣካውንት ከፊተ 10,000 ጀሚረ ኣለኹ ድሕሩ ኮፍ ኢለ ፀኒሐ ዓመት ፀኒሐ ከዓ ንኣዘር 10,000 እንድሕር ይኣትለየ ሮንግ ኬካ መኸፍታ ከለኹ ብ10,000 ክኸፍታ ይኽእል እየ ድሕሩ ኣነ ብውሕዱ ኣብ ሶምን ነታ 10,000 ኣብ እንድሕር ኣብ ዓመት ዘእትሎ ኮይኑ ኣብ ሶምን 200 ቅርሺ እንድሕር እንዳእተኹ ኸይደ
ኣብታት መጽእ ሰሙን ከዓ 200 መዓልቲ ፒክ ክትገብር ትኽእልኻ ለሰይ ሶኒ 200 ወይ ደሞዝ ትወስደሉ መዓልቲ 200 ቅርሺ 200 ቅርሺ 200 ቅርሺ ኣብታ ወርሕሲ 800 ይእትሎ ናብታ ኣካውንተይ ሕጂ እዚኣ ኣነ ይኣቱ ብል ከለኹ ይገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ ሶኒ ክንብላ ኢና ሶኒ ኣርባዕተ ሰሙን ኣለዋ ምሽ ሶኒ መውፀሲ 200 ቅርሺ እንድሕር ዝኣቱልይ ኣነ ኢንስተድ ኦፍ ዓመት ተፀቢየ 10,000 እንደገና ካልእ ዝገዝእ ኣብ ሰሙን 200 እንዳበልኩስ የእትወን ኣለኹ ኦልሞስት 800 እንድሕር የእትልዮ 800 ዝረብሑ ብ52 ሰባጥ ዩ 10,000 ኣከባቢ ክመፅእ ስለዚ እዚኣ ጥቕሚ ኣለዋ እዩ ዝብለና ዘሎ ንምንታይ መሲልኩም እቲ ንስኻ ሜቢ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክገዝኣ ከለኹ ማርኬት ሃይ ክትከውን ትኽእል እያ ሜቢ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክገዝኣ ከለኹ ማርኬት ዳውን ክትከውን ትኽእል እያ ሜቢ ኣብዚኣ ሃይ ክትከውን ትኽእል እያ ወይ ኣብዚኣ እውን ዳውን ክትከውን ኣለ overall dollar cost average እንድሕር ትገብር ኣሊኻ regularly the same amount of money ዋላ ክባልሕ ይኽእል you will buy እስኻ ትገዝኦሲ more an investment when it was price low generally እቲ investment ትገዝኦ ኣብ ሰዓዚ እቲ ፕራይሱ low ምስከነ ይብለና so less ዝኾነ investment ከዓ ትገዝእኻ when the price is high أخلا تاسور سيم سيلكم ذلك بمولا هذه أسوأ أخلا كوب جيري أمزي هذا so instead of نسخة بعمد كوفيل كاتس أني حكام تصباي أبسومن عند حركب أكاونت خلتم يتخيل عند حركين أزي دولار كوست أفريج بتعمي طبعا overall تدمير تجنزب تخياسي دارجاز جزء أكاياسي إتا باي تي investment جزء الخاص abstract مالتي low مسكون إيه تجزء زي اللي خايس بلا كذا that concept you will buy more an investment when its price is low technically حدا عبيط الله كلا أي نجار إذا خلت ميت قرشي مسأتك يا calculation الله أنا بعلا بينا بيده حجازنا إذا خلت ميت زي أبدا سومن زي أمسات حكاية سجاب تحت سومن كتمس كله زي أنا بعلا valid غير الله so أبدا سومن سيتا market maybe 10% move غير هتكون تخليها so still move غير الله so still valid كون الله so overall انت عايز بلون الله instead of waiting سألك drop تجبر جنزب كا حنساب عمد دي بسدي شهور حدي أو أول حدي بستقل مثلا أبسومن drop نحر غير كا ببوحد you don't have to كل تميت قرش ولا ميت تكون تخلي كم عامة so اتنات كا جنزب more dollar cost average more valid نخوني more shares نداجز أكاد كيد كلها أتي more lower خات جزء زلها technically زين يبعلو calculation لو ببعلو calculation حين عندنا زينا so ده زلها أنا هيك نزي أحسكم ما هتقول دوليكم سي حنسب investigator كسؤال عامة كوفايت بل وكأور كوفايت بل نتا investigator كانت أور حيت جمجمة أور حين نحر حموش مئة قرشي أور خجبرت بل نحركم كاسها بسمن أو جبران إذا لا كذا very simple so نبعلني حسبة أنت نجزب كورحي أنا حكا كتأتون نبعلها أبصم كتأتون كل خاص valid ندا وسيخن أنت نجزب already أبو أنا حنزل الله زي مودعتها زي بقول رستي إذا قطر عسرتي باك مودعتها زي بقول لي سقولوا أنا يقبل tax implication مالتي أنت أتتقبرسي أبيني advantage لك تبغولو tax advantage لك هذه قرض تخص بلو دخا داي تخص بلو دخا كانت investmentي زي كابمولو مصنع زليو زي نبعلو كل نمهرات لنا يا اخوان نعم زعما ماكينات مال نزارم نيرنا مالتي كماكينات جزاسي بقرض طرح كم تجزا مالتي so understand اتينات كاتا investment هاسي ما اتي انا ابنت ابستاك ندحر توافيره عمت كاغبركو ندحر شيء like it's a big of tax از غفل عليه لعلى عمت long term الى عمت الحساب by the way short term and long term investment بهذا كسب عمل زلو short term investment لعلى عمل زلو long term لعلى عمت ندحر اصني حيشت عليه تاستاك ناتي جن valid tax ناتي زخفل قرص وحدي نعم simple term يزارب زلو قال جزا اندحر انا عمت كاغبرك ندحر شت اخلي big tax اخفل كلتا عمت كاغبر لعلى كلتا عمت ندحر كوفي لو اشت عليه جن تقملني قال property ناي investment جزية أنا ألو كنتري وان exchange حدا سبب كمان تصحيح اللي نيرو زي أمهرم زبل أبو تصحيح اللي مني يا investment investment جزية أنا كنتري وان exchange ندحر بالي لأن جزية الشيء أسي قال invest غبر ندحر نابريل إيش تدلو خوينا سي كنتري وان ألو
ታክሲ ከይከፈልኩስ ቀጥታ ክልውጥ ኣይክእል እየ ካሊእ ገዛ ኣብዚ መዓት ጥቕምን ፕሮፊትን ዲዳክሽን ኤርን ክሬዲት ገለመለ መዓት ስለ ዘለዎ እዚ ብጣዕሚ እዚ ኣካውንታት ናትካ ጎ ክንምህሮ ኢና ሓበሻ ኤዱኬሽን ቀስ እንዳበልና ክንወስድ ክንምህሮ ኢና ግን ግዜ ወስደልና እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ከኣቱ ብጣዕሚ ግዜ ዘድልየ እዩ እቲ ኒው ተርም ኢና ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ቀስ እንዳበልካ ጠቕሙ እንታይ እዩ ኢንቨስትመንት ክገብር ደሊ ኣነ እንታይ ዓይነት ጠቕሚ ኣለኒ ክሸጣ ደሊ ኣነ ቅድሚ ምሻጥካ ክንዲዚ ይኹን ኣነ ኣብ ስታክ ኣለኒ ክሸጣ ደሊ ኣየናይ ወቕቲ ክሸጠ ኣለካ ዲሰምበር መወዳእታ ዓመት ጥሪ ናይቱሲ ለሰይ ኣነ ናይ 100 ሽሕ ይሃልወኒ ጥሪ እንድሕር መጀመርያ ዓመት እንድሕር ሕጂ ንኣብነት ኣብዛ ዘለኹ ዓመት ሸጥያ እቲ ግብሪ ክኸፍሎ ዝግባኣን ናይ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ወርኤቨር 20 ሽሕ ይሃልወኒ ኸውን ሶ ዓመት ሙሉእ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ምሳይ ዓመት ሙሉእ ኣነ ኢንቨስተር እንድሕር ኮይነ እቲ ናቶም ምክንያቱ መዓስ ይኽእል ጥሪ ሕጂ እንድሕር ሸይጠያታ ናተይ ኢንቨስትመንት ራእየን ሕዘኒ ንዓመታት ትመፅእ ክሳብ ወርሒ 4 ክሳብ ኣፕሪል 4 ዕለት 15 2025 እስካብኡ ዘለኒ እተን ገንዘብ እዚአን ክጥቀመለን ይኽእል እየ ኣሕዋት ጠቕመለኒ እንድሕር ዲሰምበር ወርሒ 12 መወዳእታ 31 2024 ይሸጥ ኣለየ ግን በቃ ክሸጥ ኣሽዑ ወርሒ 1 ወርሒ 2 ክኸፍለኒ ኣይጥቀመለኒ እተን ገንዘብ ናይ መንግስቲ ገንዘብ እውን ኣብዚ ክትጥቀም ትኽእልካ ሕጂ እንድሕር ሸጥካዮ እቲ ገንዘብ ሕጂ ቫሊድ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ እቲ ክትከፍሎ ዝግባኣካ ናይ መንግስቲ እውን እንዳተጠቀምካሉ ክዓቢ እውን ይኽእል እዩ ንባዕሉ ካልእ ነገር እውን ክፈጥረልካ ክእል ምክንያቱ ዓመት ኮፍ ኢልካ ኣለካ ምስኻ ቀረፅ ዘይትኸፍለሉ ገንዘብ እኳ እዚ ንኣብነት ማለት እዩ ሶ ክትፈልየ ትኽእል ኢኻ ክስደድ ትኽእል ኢኻ ፋይል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንገና ዋሎም ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ገንዘብ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመትን ኣገባብ ኣለዎ ማለት ኣከፋፍሉ ሶ you should know መዓስ ትገዝእ መዓስ ትሸይጥ መዓስ ተብል ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ እሱን ቀሲልና ድሓን እንዳፈለና ብዛዕባ እዚ ከነምፅእ ኢና ማለት እዩ ሶ መዓስ ክሸጠ ትኽእል መዓስ ክትገዝእ ትኽእል ምስታት እውን ምስ ናይ ታክሲ እውን እንዳምሃርና ክንመፅእ ኢና ሓበሻ ኤዱኬሽን እዚ ንሌክቸር ጥራሕ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ኣሕዋት እዚ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ክትወስድለይ ከም ፐርሰናል ኣይንደልን ንሕና እዚ ትምህርቲ ጥራሕ ኢኹም ወይከዓ ንትምህርታዊ ወይከዓ ንጠቕሚ ጥራሕ እምበር እዚ ልክዕ ሌጋሊ ሕጋውያን ኣይኮንናን ንሕና ላይሰንስ የብልናን ከምዚ ኢልና ክንምህረኩም ፀገም የለን we can learn it but ንሕና ዝበልናኩም ክትወስዱ ግን ድሌት የብልና make sure that thank you እዚኣ ግን ሪከርድ ገብራ ምሽ ኣለካ ሪከርድ ጌርካ ፅናሕ ጢን ተብላ ሓደ ግዜ ምክንያት እንዳረሳዕ እኳ ኣይኖ ኣቲ ዲስክሌመር ኣለና ኣብቲ መተሓሳሰብ ምእተው ኣለና ግን ኣብ መንጎ መንጎ ክንብለኩም ከነዘኻኽረኩም ከዓ ኣገዳሲ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ እምበር ኣሎ ኣብቲ መወዳእታ ሶ ሄጎ ወላ ታክሲ ንዛረብ ዋላ ካልእ ብትምህርቲ ጥራይ ወሰድዎ ኢና ንብለኩም ዘለና ብሕፅር ዝበለ ቁፅሪ 11 እስኪ ኣለኹም ዶ እታ ከመይ ከለኹም ያ good ኣሎ thank you okay emotional discipline ማለት እንታይ እዩ ብዘሎ ስምዒታውያን ዘይምዃን ስነ ስርዓት ምግባር ማለት እዩ ሓዚር ንምንታይ እዩ ብዘሎ ክንስልካ ሕጂ ንኣብነት ተስላ ሕጂ ምስ ንሪኣ ኣለና 180 ገለና ኣላ ይሃለወካ ላይክ 20 ሽሪ ዘኽፀንሓካ ይኽእል እዩ ካብ 299 ቅርሺ ኣነ ኣብዚ ወሪዳ ዘላ ኣሕዋት ናብ 185 86 ኣይደነ ሎማዓንቲ ረኣኽዋን ዘለኹ ናብ ወሪዳ ቢግ ድሮፕ ገይራ ኣላ ሶ ኣብዚ بسمعت نسخة من صعبلكا دروب سلا زخونت ابزي خبرت تشطو ابزي يكون كان ابزي تشط كاس قدحن مخصبه ولا ابزي تشطو حدا سمعت حزكا حدا كلا نجر انت تكون كا تربش every minute كتري تسلا تخيل هجي انا بس من اب تسلا لن اي فلطن اي ري ون اي فلطن حقر ماكو نهاد زغاطي ما زلس كمصي تسنارا بيج ديل تمبوراري مالتي شغر زباله بلو ስለዚኻ ምናልባት ብዛዕባ ዓቢ ዝኾነ ፍልጠት ተልካ ከምወይ ዝበልናይቲ ላይክ ማርኬት ኮንዲሽንስ ተቢብካ ናይ ተስላ ኣብዚ ዝኾነሎ ፋክተሪታት ይዕፅሎ ካምፓኒታት ይዕፅሎ ሽግር ይፈጣሎ ባንክራፕስ ትኸይዳላ ካልእ እንድሕር ሰሚዕካ ኣይ ጋር ኤግዚት ማለት እዩ ኤግዚት ስትራቴጂ ላ ንመወዳእታ ክኖ ግን ዓበይቲ መካን ንሻጥ ኣቢባ ካልእ ኣብ ዝናይ ረድሲ ፅልዋ ፈጢሩላ ጅስት ንባዕሉ CEO 55 billion تخليه just نص زمصو زلو ماركت ማለት ብዙሕ ሎ ምስ implicated ዝገብር ግን ንስታ ዘምጾ ጥላ ዳውን ኮይና so it's going to be calm so
بازر أيتكون أيتربش عندنا decision أيتوصل بقى أسأل كاسي without any concern غير كاسي نام مشات ديو نام مجزاء ديو نام جالريو أيتغد أيتفرح ويك أجريد أيتكون بقى رجع so مستاناتك investment plan كاس استيك جبري بكاتل avoid زي حزوا react to short term market fluctuation بقى نحط يرمك يار ناي market زلوا يكل شات market سي أب الله down الله أب الله down الله أب الله down الله very easy simple so absolutely هون عبنت S&P تمال حمش شحبة حنير I don't know هجر أخوه that was busy بخالق مالتي حمش شحبة حلو من دحر 4 شحن قالن كويناسي بازر قبر أنا خشيت قالني no why do I have to say that no stop أنا علامة ينتهي إذا راح يقدسني إذا nature of night marketing maybe كم ويزبلنا عند حتى سلا 185 هلا to me it's time نعي مالتي more shares نمجزع موسخ 10 شهر نحرالين عقم تلين لايك أنا أزر 10 خاوس خبزي ب185 نقول الله مالتي she's gonna come up ما هنيات أنت عينت خانس بلاناتك your long term سبها مالتي short term أبزي مالتي short term trader رايكم كان trader day to day trade نحر تقبلكم كا سخالو حتى كالو تمرتين نسو day to day معالتاو trade مقبار زي بيننا بين لاكتشر كاد فيديو ونحس كذا خير زي معالتاو ندام صخا خطر يوم كتمهرهم بس ما عاد نقرأ so you are a long term كان so بسمعيتاوي وسنتي بازر وريدا عندها 5 خوينا عندها قال يوم لو هجي مش يخدو دحرو يسدلك ولا كم زي جروا فيرس كم زي خوينا وريتي just forget it it's just simple so تراجعنا like normal نحنا بلان راح نفلتنا over time نجارات رأي وحزوة نجارات كم زي أمشي الله زي برايس يا زي تايمه نجارات over time رأي كم زي الخير خلي داون خير خلي كم زي رأي نبي خير لا زي بك normal رأيه تعال زي كابزي رأي ولا داون تخونت أبزي سي كم تمجمر أجمر كوي كون جنزبي أبزي أداون كوي نازل لا لعلي استيل على اللني يغسل استيل على اللو يغسل استيل على يغسل رأيه استيل سي لعلن دخونه إذا خيد اللو مالتي انت يقول opportunity فترة الكالن عخات تباي opportunity عخات تباي opportunity عخات تباي special أبزي عنا سايد نحكي تباي مجزمة so كم واحد جنب لنا برنا ماركسي like اتزلناون كوسخ نابكن دحر 10 عامتنا كندزي تريليون كبصح نحرب لنا اليوم كندزي خون جنزب نحنا في ماركت اتليسي what are you gonna do my friend so زين عملت زاد انت حالف انا هيصان ود 10 شو عامت كون كل كباب 50 شح كهلو اندحرب لنا اليوم كاينهم كاسي this is a lot of money it's gonna be in the market بحد هيصان هتحاسب مالي so 3% أنا average inflation خير جنزبنا عند حرالنا فالي عند خير إذا خير حرالنا وهدي ورب زعباس as long as ta invest غير كلا زل حنت ماركت ندحر كوينا حنت نتسألت ندحر كوينا نسخة عند تودق عليها خالو حتى that's why to mix جبرو تفعل لك هلو كالون مالتي قصر 10 تخلتك ارمي انفست مقبارك ازي especially عبب عدو خلي خلي زيانت بزيا اب يو اس اي 401k امهراي انس انتاي انفست كبر زلخو علاماي انتاي طقمي نايت تسرحلو زلخو كامباني اتناص اغنزب كوسدو خفلالني كابتم سرحلهم زلخو كامباني ازي very important يا كل شيء عنزاي كل شيء عد مزي هجي ግን مسو تاساسره سلاز خيط راح يزم زلو هجي غانا يقلعان بلنا 401 كيدس نبل لنا خا كمصي مالتي 500 بلنا له انت حلف كرينا سو طقمي كابت منغسس ماتش كغبر كخلال نتفري ገንዘብኩም ዛለን ادازمن ازي حالف مالتي يكون just proposal حوال ግን ولا هجي حلفن دحر 2 عام دحر 3 عام it's a good proposal بتعمي اقداس proposal مخانيم ገሊጾሞ ዘለው ነቲ 18 ምስ ገበሩሲ ሰለስተ ነገር ቻክ ሹመርስ ናይ ሴኔተርስ አቅሪቦ ዘሎ ሓላፍ ማለት ሰለስተ ነገር ንገዛ ንትምርቲ ንቢዝነስ መግዚ ክኾነም ይኽእል ስለዚ
ምክንያቱ by that time ገዛ እንዳኸበረ ይኸብር ስለ ዘሎ ዓቕሎም ፀብዎም እዩ at least ነቲ ህፃን ኮንትሮል ንምግባር ማለት very good ዝኾነ gentle idea እዚ ማለት እዩ ይሓልፍ ድሕለፍን we'll see what happen ሕጂ ልክዕ ማሽ ክትገብር ኣለካ እዚ ሓቂ እዚኣ ትመፅእ ዘለዋ ንስኻሲ ን500 ካብ መንግስቲ ክትረክብ እንድሕር ኮንካ ንስኻ ኣለዎ ሊሚት ተእትዎ ማለት እዚ ኢንካም እውን ኣለካ ሲንግል እንድሕር ኮንካ ክሳብ 70,000 ዝብል ኣታዊ ክህልወካ ኣሎ እንደገና ተመርዒኻ ሰብ ሓዳር ድሕር ኮንካ ክሳብ 150,000 ማለት እዩ እዞም ሰብ ሓዳር ካብ 150,000 ኣታዊ እንድሕር ኣለኩም ዝሓጊ እዚኣ እንተሓሊፈ ዝምልከተኩም what I'm sorry guys በለ 150,000 እንድሕር ትገብሩ ኮንኩም that's good enough right እዚ ግን ክቕየር ይኽእል እዩ threshold ማለት doesn't matter so ኣገዳሲ ነቲ ናፃ ገንዘብ ዘሎ ክትወስዶ ማች ክትገብሮ ኣገዳሲ እዩ እንድሕር ኣብ ስራሕካ ንስኻሲ ኢንቨስት እንድሕር 500 ቅርሺ ናብቲ ናትካ 401k እንተሰዲድካ ንሕና ከዓ 500 ክንበካ ንኽእልና እንተኢሎምካ take it as advantage ምክንያቱ ንባዕሉ ብዚ 401k ስከደን an average 6% ከዓቢት ገንዘብካ ግሮ ክገብር ማለት እዩ ክሳብ ወዲ 59 ፈረቓን ዓመት ዘሎ ኣይትትንክፎንኻ ምክንያቱ እቲ ፔናልቲ ኤንድ ኢንተረስት ኻን ከይትኸፍል ማለት ችግር ኣለዎ ካልኦት ግን take it so ኣበይና ኢንቨስት ገብር ኣለኻ ብኡ ናይ ጥራትኻ ጥራሕ ኢንቨስት እናገበርካ ክትከይድ ትኽእልኻ you don't have to stack you don't have to ካልእ ማለት እዩ ቁፅሪ 13 እዚ ነቲ ቢዝነስ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ኡበር ዘውር ትራክ ዘውር ካልእ እዚ ቢዝነስና ንቆፅሮ ኩሉ ላ ሰልፍ ኢምፕሎይ ኩን እዚ ቢዝነስ ዘሎ so you know your cash flow ሕዋት cash flow ካ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ስራሕካ ኣይኮነን ግሮስ ስለዘእተኻ ኣይኮነን ግሮስ ሬቨኒው ዝበሃል 50,000 ሰሪሕካ ኣይኮነን ትሕቶ ካብቲ 50,000 ክንታይ ኣውፂኻ ነዚ ኩሉ ዘለና ሬንት ብል ፔይሮል ታክስ ኣካውንታቢሊቲ and ኩሉ ወፃኢታት ጌርካሲ ኣብዚ ግሮስ ፕሮፊት ፒ ኣትመፅእ ኣብዚ ክንደይ መፅዩ እንድሕር ኣብዚ ኔጌቲቭ ናምበር ተመፅእ ኣሊኻ you don't know your cash flow you're losing تخسر هذا لها you don't need this business I tell you can هذا business you have to have a positive أبزع ولا أنا من تاشح قرشي تكون it doesn't matter تاشح قرشي this year شح قرشي خوينا لا next year كل تاشح سلسة شخد قبرة كتم عبلات راحات so you need to cash follow تجنزب follow زقبر زوج cash follow مالك زعاتو زوج نقول بس نسرعات كتفول تحت كلا لك in follow زعاتو كاب customer cash received from customer then up to business أتيلو alright business على business ስለዚህ out follow زي عملته زي خانا print غير نا payroll غير نا tax غير نا accounts payable غير مال accounts payable sorry I don't mean accounts payable مالسي ناي كل نجارات زخفلت اللي كان ناي bills bill مالت bill كله ناي invoices I think customers so in the أتجنزب زوج أجنزب so you need to understand كل زعاتهم زوجن زيادة أتيا إذا بزي كله نصحفوه خازين عملت كله بزي كمول بزي كزوجي سلزي at the end of the time what is your cash flow it should be positive number if it is negative you don't need this business my friend should be وضعيتك استحات خونا لو كبعتك so very important so invest تقبرو زلو خسي أب عمد evaluate تقبرو لني okay gross income 1 مليون اتخا gross okay gross ندحر 1 مليون اتيه لو what is the cost of goods sold cost of goods sold مالتي نتق حاز جوز كندي what is my rent أوناي عمد calculate غير كهتو تساخا what is payroll كندي سرح تجني على أنهم تساخا what is taxes تخفلنا أونتاي nice city sorry nice city كله in general tax nice city nice city مال what is my invoice payment whatever كلن دمير كاوسيخا you have to have a positive to run that business still payroll كله even yourself وقتات لك not only سرحتني not ka payroll كمان أزخات so you need the last number should be positive a business كله يقول نابزي أنتي مزي قال يوم negative هم توزي okay negative نتلقى أبزي خفل كا amortization نتلقى wait proper to نون حكم كا depreciate ስለዘለካ ኮታስ ንስኻናት ካናትካ payroll high ተኾይኑ officers ኮንካ high ተኾይኑ it's okay still you are valid ማለት you can show up negative it doesn't matter it's okay ግን if you want to sell that business it's not gonna nobody can approve that
So you need to know your cash flow. Alright. 14 ቅድሚ ናብ ኢንቨስትመንት ምግባርካ ባጀት የለካ እዩ حبيش education كل شيء عندنا نمر أب تمرتنا 5-20-30 أب بيت تمرتنا نمر 5-20-30 رولس بحاله 5% 20% 30% زي percent كله تدمر كده 100% ماليزي حبيش education نزي كير مهرنا ناي بعلى ستايل كله نسخة خاب أتاوي خان دحر لسه 80 شيء حق جروس تكبركم إنكم على كخاينو زي 7% نايز جنزب زي 7 نايزين تاي spend تقبرين مرجج ديو غزاخراي ديو ناي مكينا زخفل ديو ناي صدرا خاديو ناي دق خاديو እዚ ሙሉ ስፕሪድሺት ጌርና ምሂርና ኢና ኣብቲ መጀመርያ ሓበሻ ኤዱኬሽን እጂ ግን ፎሎወርስ በዚሕኩም ስለ ዘለኹም ድሓንዑን ኣምፂና ክንደግሞ ኢና ፀገም ዝበሃል ኩለን ተውፅአን ናብ ዓዲ ዝሰደኒ ናብ ገለ ትሰደኒ ንኤሌክትሪክ ተኸፍሎ ድዩ ኮታስ ንኩሉ ንምግቢ ተኸፍሎ ድዩ ዋላ ኮታ ንኩሉ ሲ ካብዚ ኣታዊኻ 7% ጥራይ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ናብቲ ወፃኢታትካ ሙሉእ ስፐንድ ትገብሮ ማለት ትዒስራ ካብ ሚኢቲ ካብኡ ካብዚ ገንዘብካ እንታይ ክትገብሮ ኢና ኣለና ኢንቨስት ክትገብሮ ኣለካ ኢና تعسرت خميت أنت تقبر لنا سيف تقبر زيجن كسبنا شدش تورحي مانزس وضعت هتكتشفنا تحرقن أنت تقبر هذا خلاص 10% ناي شدش تورحي وضعت هتكمل شفتنا كل توبشن على هكا وين أب spending تصدقها وين أب investing تصدقها ويكا 5% نازع 5% نازع عند الكهان مالتها نسخازي كاب أتاوي خاسي بزي 7% نايزي كتنبر كتكئل عليك كمالت كندي زي ناي بعلو سبريدشيت غيرنا ميهرنا يلنا بزيادة ممكن دوغمينا واحد حنس أقمعنا سلازي ازي earn more واحد نحرس باني ناتكاز العل ندال عالد العل كوينو ناب 8 ناب 9 سلازي instead of 8 شح income كتقبر you have to think you have to move your income نام 100 شح قد كاخد أطل لك ناتو ازي أسلز وسخت كل التمارات اللوحة 8 شحن 100 شحن موداتا كندا إخا سيف كتقبر دلها 3 شح 3 شح سيف كتقبر دلها 8 شح تيخا 3 شح سيف نحر تقبر كونك 3 شح نحر نابزين تقطو كونك that's okay still you are okay but 8 شح تنبر صلاح 100 شح تيخاون 3 شح تراح سيف تقبر نحر كونك that's okay صبغ الله ማለት ታጓልናትካ ክንደይ ፐርሰንት ኻ 30% ናይ ኣታዊኻ ካብ ኣታዊኻ 30% ሴቭ ምግባር ካብተን ተእትውን 30% at least ናብ ኢንቨስት ናብ ሴቭ እንድሕር ኮይነ እተን 7% ይኽዳ ኣጥፋየን ሓንሽሸን ኣብቲ ንዓኻ ዝመስለካ ስለዚ እዚ አንተ ክልተ ነገር እያ እንድሕር ናትካ ስፔንዲንግ ናብ 80% ይኸይድ እንድሕር ኮይኑ እዚኣ ኤርናትካ ኣኻ ክትውስኻ ትኽእል ናብዚኣ እቶትካ ከተመሓይሽ ኣለካ كينو 30% دحر سئلكا تخيل كونكا جن سيف ندا جبركا you don't have to worry بدا أتاوي خاناي معباي ماليت جن very important أتاوي خا عب خلو 30% ناي 100 شحن 30% ناي 80 شحن يفعل علي right عبي في اللي علوه ماليت more جنزب أبزي investment عليك so income guys as you can always you gotta be grow what I had always need to be down. Very big. Spending, income. I and the spending ka always down. I got income ka always need to think up. So the up نحر كون investment ka up كوني. زي أب نحر كونه save نات كون أب كوني number مالت نايزي توس دو 20% زي أب نحر كونه نزيم ولا أب كوني خليه جن أنت أي technically down عينت غير كاختوس دو تخيل خمالي 10 حمشته okay monitoring and then rebalancing مالت تسجبر كاين الشقة كل زبلنا كل شيء يلي كاي investment زجبر كاي أب عمل دي أب شد شهور حدي أب كل تعمل دي أب 3 عمل دي whatever
كتري لك سبند جزء من السوق تكبر لك مخنياتو مكتتال ناتو سي ازي اقداسي كمي يخير اللخو اني زيلنكو كمي يخير اللخو مسك انت تخيلوا the best way is مسك إلاتات اسكي ايفالويت كبر لي انا توسيني زلخو زخور الله 3 عامت كم زي لخير اللخو كندزي اتاول لني كندزي انفستمنت لني كندزي لني زي لني سو لس مونيتورينج نكبر اسكي ريبالانس نكبر كمي الله سفار سو ريفيو كبر نتنات كا بورتفوليو ريفيو كبر تا بورتفوليو نبلا تخلا تنفر حازت يا ريل استيت بل بيزنس بل ستاك بل بوند بل وات ايفر كلها زلات كذا حازت يا ريفيو كبر مخنياتو مسنات كا جولن ات ريسك تولرانس تمعراري كون الله صح اذا خفلت لك كوم خد غبره مخانكا مالك سمنال بعد نو كبلكاي اب ريل استيت قرب دفيك الله اب ستاك قرب دفيك الله صوت نشع مانج غبره نبتي ميكس كتقبر سي مانج وشيت كاري ولا ويت كاري ويكا نو قرب نابزي ازازي له خنزي ابرسنت نابزي اخير علني قرب نابزا ستاك زي خنزي اخير له نابزي حنت ستاك خير علني قرب نابزي انا بركو خير علني እንደገና تراك يور نت وورز ማለት ሰለስተ ዓመት ከድካ ራን ጌርካ ሲ ዝርአ ክህልወካ ሓሙሽተ ዓመት ከድካ ዝርአ ናትካ ክህልወካ ክላል تعانت هبت لك وانت عانت جول بصحك الله نبعلو education الحرب نا education مربت لك انت عانت نا education اخل جنزب حسكار نا جزا مجزا اخل جنزب حسكار علامه خارين كارس بسم انفستسي 24 hours الكاران تقبر كاي تخو سو انت عيت فرنات كخطر لك وصيت لك كارو لازم من 3 عامات تصنحكم اب عامات ايفالويت كبرات خلها نفسها تتمم عليك عامات ملو كيرا انا از تماهير زي بصحص زي صنع زي انفستيجير زي لك at the end of the year calculate قبر لك هون ورد انتي رخيب الله من شعور زعرت اللي نخعريه صبو اندحر لو طريق اللي خاص صبو قصليه من شعور هويا زعما زي صبو كيلا لو نكست يير كخاب زي عمل علي ازي اكوس خالن اندحر تعامت نفره زي بالله سالكا رهيسكا دخيمكا ويخا اندحر زيرو بالانس تخيل عليها you don't need that back to that comfortable don't تملس خلها شعور ايناتينا اي قبركوان تملس مالي تاكم بزلهو you know ግን እንታ አኻ ክትገብር ሽዑ የሪብል ተመሊስካ ሽዑ ነገራት ክትሃንጽ ዝግባእካ ወይ ከተዕርየ ዝግባእካ ነገራት ክትዕሪ ክትክእል ኣለካ 16 كل شيء exit strategy is the most important there. So exit strategy خنقول كلنا موسى عليه. بلان كله كله in a place ما أسخا شت أدخل ما أسخا exit كتقبر تدخل بقى شيء كاري كتوز أدخل كا وطن كله كله لسه حالة فين حرت سكروخنكم بقى كل تشحن 20 داون كوينو نجارات كوفيد ما تيجي that is exit strategy. شعود حرو جنزب نخطو نابت ماركت مجموعة دارز انتر نقطعو كاشع مالتي دان قدمي 20 كلتن زنبر 2021 20 قلخا ماركت هاي كنقبرنا فدرال مسيخا شعود جنزب بالي دحركنكا دارز time to somehow exit قبرليون especially ناي بعال بانتا بيتكوين نبرو لعلى سانت شعات الشحبة حنير كباب مالتي وال انترست هاي كنقبرنا فدرالس هاي كوين له inflation ترى له inflation كان اب 9% مصيل له اندحرب لك خوينو do you think it's going to be this one no it's not time to exit شعوها شيتها شعو تملي ساقو بيتكوين ب 10 شعات شح 10 5 شح كاني راسو سو تاعت ولي غزي خاط فلت على كمان قال exit strategy خا مايل نات خلك انا كنت زي ገንዘብ زليني 500 شح انت هيزا انا يا اخلني الكها نحتك استراتيجي خا نحر وسين كخير كخا تعالى ما خان دحر بصحك هاي كان اكزيت ريلاكس مالتي ادملو غيزيلو ملوات عدلو كالا الله زي كله خا ناي بعلها استراتيجي كله وكالو عدين نفتح مالتي so
نزي مخنياتو راش كتكون يبلك كندزي عمد انفست خبري يحرق كندزي عمد كن كوزع عند بلك بلان ناتكاول So yeah, that is on كل sites. By the way, from sec.gov MTZ, by the way, it's very important source. So very important ማለት ካብቲ ናይ government officers ዘምፅእዎ ሳይት እዩ ኣብ ፅቡቅ gentle ስለ ዝገበሩ ማለት እዩ So that is all our lecture. Thank you for being with us. Very good ማለት እዩ let's stop sharing እንድሕር ናብቲ ሕቶታት ተሊና ክንምልስ ከም እንድሕር ኮይኑ ግን ዋ ክንውዳዕ ሰዓትን 10 ደቂቃ ገርና ደምት ነዊሕ እንዳበሉ ብዙሓት ዕገርግሩ ንሕና ከዓ ዛ ምንዋሕ ከዓ እንዳፈተና ይመስለኒ እንታይ ኢና ንገብራ ወዲ ይነውሓኩም ዳ ሓቀ ያ ይነውሕ okay So let's read some questions ተሊና ወዲና ኢና ገለ ሕቶታት ካብ ዝበልና እንድሕራሊ ግን ክንብል ንኽእልና ክንምልስ ኢና right yeah don't get sorry ኣሕዋት don't get rush ኮይነ መስለኒ ኣብቲ መጀመርያ ሳብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰብ ሽጉጥ ስለ ዘሎ ናው ሰለሰም ባሊ በሪ ሓቃ هذه yeah እቲ ኩሉ ሻዕ ትንገብሮ ማለት yes formal education is just make your life okay and self yep I like that so እንታይ ብዘሎ መኮነ ማለት ኩሉ ሻዕ እንዳተማሃርና እንዳፈለጥና self educate እንዳኸድና ክንከይድ yeah that's very important ማለት እዩ okay በሪ ኣነ ናይ ውልቀይ ስራሕ ኣለኒ ኣብ ስራሐይ ብዙሕ ግዜ ወዲቀ ኣለኹ ከሲራ ኣለኹ still I'm on the way to success thank you good job thanks Barry so yeah እዚ ደሊ እጂ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናትካ ኢና ዝበልና እቲ ናትካ ዕላማታት ሜካ እቲ መደባትካ እቲ ካልእ ብንፅር እንድሕስካዮ ላይድ ኣፍ እንድሕር ጌርካዮ ብስነ ስርዓት ዓወት ኣሎ ዓወት ኩሉ ሻዕ ክህሉ ዓወት at the end of the time you're gonna be win at the end of the time ከም ትዕወት ምፍላጥ ራይ so ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ናብራ ተስፋ ዘይምቁራፅ ያ ኣብ ስራሕ ይኹን ናብራ ተስፋ ዘይምቁራፅ ህይወት ቃልሲያ ተስፋ ተቆሪፅካ ክትወድቕ ኢኻ ማለት ስለዚ ክትወድቕ ንኻይ ትወድቕ ተቃለስ ኦኬ thank you very okay ንሱ ብጣዕሚ ዝንኸካ ንዝፈረሰ ትሃንፅ ህያብዮ thank you ራስ okay ግዜ ከወፊኻ ብቑኑዕ ልብኻ ትምህረና thank you so much yeah thank you Aras okay برين دايرنا market is good now okay from previous February ካብ ዕለት 5 ወርሒ 2 ጽቡቕ ዘሎ diesel price is updated is low we are breathing now thank you yeah ናይ ነዳዲ ናይ ካልእ ጽቡቕ ኣለና ምክንያቱ red sea ሒዝና ነበረ ቁርብ ሽግር ፈጢሩ ነይሩ we are okay ነዳዲ ክንደይ በፅሕ ኣሎ lower okay 3.89 yeah market is very good that's we like it unemployment rate we 3.7% ይዘሎ ግን እዚ we don't like it ማለት ንሕና as a market ፈትወይ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እዚ ካብ 3.7 ናብ ሃይ ክኾነና ኢና ተጸቢና ምክንያቱ እቶም ፌደራልስ ንቆርጽዎ ነቲ ሬት ንቆርጽዎ ንኸቃላጠፍዎ ኢና ንደሊ ነርና ማለት so 3.7 ምምፁ ቁርብ ናይቲ ማርች ነበረ ናይ ወርሒ 3 ናይ ፌደራልስ ከቆርጽዎ እምነት ማርኬት ኢንተረስት ሬት ከውግድልዎ እዮም ዝብል ነበር ሓሳብ እዚ ንባዕሉ ብጣዕሚ መስገርልና ፀይቆልና ማለት እዩ ስለዚ we are not happy with this report but it's good according to the market ማለት ጅንታ ኢሉ ኣብ ናይ 60 minute ጀሮም ፓወል ክዛረብ ከሎ unemployment strong ኣሎ ኢልዋ inflation ግን ኮንትሮል ገርና ኢና okay ግን unemployment strong እንትሕራልዩ inflation control እንድሕር ጌርኩሞ ነቲ interest ደኣማ ኣስኹም ክትቆርጽዎ ዝብል ሕቶ ይመፅኦም unlikely march ኣይክንገብረና maybe may ማለት ስለዚ may when they ክኸውን ይኽእል እንድሕር ማርኬትና ጽቡቕ ኮይኑ ምቁራጽ ተጀሚሮም እንታይ ካይኮን ፈርህለው ናብቲ ኢንፍሌሽን ነቲ ዝቕባመ እንደገና ካይመጽእ ማለት that's why እቲ ቁርብ ስክፍታታት ዝፈጥር ዘሎ ግን ክንሪኦ ኢና we'll see what happen thank you መምህር ስለኹሉ okay thank you okay read newspaper and listen to news to know more about it yes thank you yeah education ማለት እዩ okay wow ጽቡቕ ሓሳብካ ትምህርትካን በመሃብካ thank you market is good 2024 yeah market is good 2024 is yeah John እንታይ ዘሎ 2024 is looks good ኣሕዋት እንታይ ሕጂ already ካብቲ ፌደራልስ ዝገብርዎ ነበሩ ሬት ሃይክ ወይ ከዓ ካብቲ ነቲ ማርኬት ክዘቅዎ ክልተ ነገር እዮም ዝገብሩ ገንዘብ የውፅኡ ነይሮም ካብ ማርኬት
እንደገና ها ኢንተረስት ها እንዳገበሩ ኾነ ሕጂ ኩልቲ ነገር ተረጋጊኡ ክሳብ ዝሃሎ ሕጂ ማርኬት አንጻሩ እዩ ክመጽእ አንጻሩ ግልባጥ ዓመ ከማን 2023 ሲ ዝኹሉ እንዳገበርዎ ከማን ሲ ስታክ ማርኬት ሃይ ነይሩ S&P 23.something% ይወስኹ ማለት ኣብ ዓመት እዩ so this year is going to be good as long as ካልእ ነገር ተዘይ ተፈጢሩ ካብቲ ጂኦፖለቲክስ ዲ ወይ ዘይረኣናይ ነገር እንድሕር መጽኡ ጥራሕ እዩ ክሕዘና እንተኽእሉ ካልእ ግን ብኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ማለት ሰላም ክብር ሓውና ደስ በለይ I'm grateful thank you trade for all thank you ተስፌ thanks everybody so yeah let's move on ጽባሕ ካ ጽባሕ ኣለና ኣብ ዊኬንድስ ግን ቀዳም ክልተ ጋይሽ ኣለውና ቀዳምን ሰበትን ማለት እዩ so yeah still كل شيء جاين قبرنا حوات حتى تزيليو كنقرفكم هنا تمليسكم نزي تاريخهم we are happy very important نزيين كلن ندحر اذا نايلهم عن تمهرنا 10 شنت بحيزنا ندحر خيدنا سرحنا جميرنا we are okay we are safe كل شيء ناتكا رود ماب كل وكالو ناتكا رود ماب تلي كاترح خاتعود دخل سلازي thank you so much حتى تزيليو حبيش education كيت كنقرفكم love you all thank you